กันห่วงเฮียนให้โชชีแต่เห็นโชชีเนี่ยกันจำเตลกันมูนี่ให้อันนี้วางอันเขาว่าแค่สุกยาเช่นอาหารมันชิม practical ก็ทำมาฮีอดีตาอดีเก็บกันมินิสเตอร์จอมดักปูรัวแต่อันกัลโดนตัวเฮ้นักกินtechnical report อ่ะพอกันไงถ้าว่าก็ใส่ถุยแล้วว่าปูไตเลนเดียวอีกอย่างนี้กัน director compressor he horsepower 2 horsepowerวันนี้นี่ชินเฉียดจากอันนี้ไงกระดูกตัดไม่วันนี้ Hello โดนไล่ไม่ได้มาโมเลยใช้ ช่วงปุยเกลซอร์น่ะบุยกว่าเจ้าไล่ปาร์กิ้งใช้ไม่อยากไอโซลอปติกัลส่วนนี้ตานโดนห้องทะเลกรมสมทุนปังอะไร experience แล้วในต้นนี้เตอร์มิดเฟรมชาเลมวยตักดูทันตัวออกมาซันกลาสสังกัง polarize เล่งอินกันในนี้เลนส์ที่ช่าง power เลยเหลาเตะมิตินวัวตาหน้าชา blue block day and night บักะ contact lens เลย solution เล่งอินในบุกคอลชาเลสังกังตักมังอินเตอร์มิดันเซียมเทียอันกุดหนัวมวยน่าชัดเจนไหมเนี่ยหลายด้านเลยจังสันดาร์ใส่เลสันเวทเล่งอินด็อกเตอร์น่าชุดสิละยันรินนี่ปีกับพิจารณีเล่งอินมิเตนเทียเทียเนี่ยโอวันเบลเซียงละรุ่นเล่งลุดเวทเสียไอโซลอปติกัลช่วงปุยกันลงภาคหลังเซียเนี่ยโอเลยสิไปเลยฟักกูวันที่โอกาสนี้สมนิเลปริยัดสามนิเลสมนิปารุกจิตตอมนี้อันนี้ตัวน่ะยันฟัลโคนะกันเอามาดิขี้ไล่กันอมนัดสักลกขี้เจ้าขวาจอลบุกเตอมนักขานี่ยโซไล่กันมา building โซ edible oil processing plantขามี building ขานี่กันนั่นสวยเทียมที่ด้านจูไทยจิสังเฮมีเตลไอจนไอรองบอลน่ะกันมันขามีโซเทียงจีเฮโรน้ำหุ่นปุ๋ยอันนี้ไทยเชียงในโซนนักโคลที่ได้ป้องกันสวยเทียงจูวันนี้เฮียมินิสเตอร์จอมตักอุปซีวันนัลรัวตา agriculture department ให้มีมินิสเตอร์เฮียนรอนฮงโดนะอันนี้เฮียน irrigation เต corporation เตอาวงบกอันนี้เองป้อนดิเสก็สวยตัวข้าง solar building โซนโคลงบุญจุกมายาจู agriculture ตาอันนี้จูมีเตโคลจูsociety สันเต็นช่างเตียงข้างอันนี้เบรมาอันนี้ข้างอันเอ็นก็จุยงเตียงข้างอันนี้หอยเตอันทำเตเบกังเตชดชีเตอันเฮร์ตูรังนักกินะโปรแกรมจวดเตพวกอันทีรังอันนั้นเฮรังอันทำจีกันเตียงเตขันนั้นข้างอันเฮรังบัวเฮรังเฮียนเฮตะกัลเซลังไอรองบอลน่ะมันตักเตลอังคันรอนช่วงโดนดิอ่ะหมูน้ำมันเป็นวาร์ทักไม่บักมีปุ๋ยปุ่นนัทกไอจงเต้นเลวเอ็นเชียงอุละขัดยังไทยทาร์ตัมเพจุกันเฮาสะอกโดนดินหลังอันนี้เองป้อนนี่เสียตัวไหนเฮียนกันควรเรียนกันมินิสเตอร์สมตักพุสปีซีวันเรารวดที่เราเทงเราเดี๋ยวว่า agriculture ละมากันฝอยตุลกตักเตะ staff จอมตักเตะส่วนเทงตัวชุดยังชนให้ไล่หุ่นโปรแกรมมีการคลียร์โดนนี่จุดส่วนก็สวยขันให้ไล่หุ่นได้เฮียนเตลไอรองบอลนะอันเราเฮร์ช่วงมุบที่เขากันนั้นสวยเตลเลยนะเฮลายมุนฮีกุนนัทกตู้เต้นอันทรัมเตเบกังเต้นนี่หอยชีเตขัดยังนิวชดชีเตขัดยังกันเราทาร์เนียมากันสัลดูนี่ปนเฮงเตโปเฮียนนักกินแห่งตินเงอันเลยโดนเอ็มติเตโปกันเสดูนรีนอมาตินเฮลายมุนมาอาโคลอมเจียเจียงเลสวอลโซกินดีเทลกิมจังตักtechnical report เต้นon เปดอนบอกอันนี้คลิปตู้เต้นกันไงเวนดูอันนี้ชวนวิดีโอเฮียตัวนี้เลวนุละนี่ปุยเต้นกันเบ่งวาร์ปุยตัวง่ายละเฮล่าเฮียนไอรองบอลนัเตลคอยดังลำง่ายมีเลวินันเฮร์ช่วงดูตัวไม่ตีค่ะกันนั้นสวยเตลนี่ชวนก็สวยตัวข้างอาฟูข้าสังหัดโซ่ใช้เอ็มาสังหัดดีลในที่ท่านสังหัดโซ่อะไรเลยทีเลเซลติดค่ะกันนั้นสวยมีปุยเต้นลงไอเวนดูกันอมจังก็สวยข้างโอ้บุญจังก็ตบแข่งวิดีโออันที่สวยทรงเขาลงไอขัดตุรินกันเงินนนมลเซวนี่ที่นั่นโดนแข่งเสียละให้ตัวไหนเฮียน
he ta midang te pun thleng sela tuna hian dar som pakhat tlang vela kan omani ipon mo tak tak non thleng sela ta chung lam te pun nual to a kan mo hian vannei hian kan minister tak chula ro thleng lo dewa chuan en thleng zela kan hmu hian vana kan hmu tam zo khelai ron kal te hi agriculture department atanga foi tu tren khatte an ni hloma yang khan ron thleng trak hlom mai ni tuna hian dar som phale chang dari trepa hai kan hu te hi agriculture department lamde uvek anania society member hi anla mutur na omme usi lo ning kan sia a anon thleng nuala tona non thlen bel zela kan minister tak mai hi naron thleng chi alo la hun lo deu boka Suyang khan khi lai khi zo khua bula khan ni zo khua pel se hian building tharal ya dang eng tak lo oma tuna hian minister in hong dona Karen nom mo. Di bang iti OiL processing plant Falcon Mejoram. Buju wain isom hi paria to ka sang isom ni perukhian kan hong nge. ole hei dar som pakhat le chan ve chu aria kan hunte kan tran nei anga hei hun toy te veina hian kan mang tura ngai ila ni agriculture and farmers welfare department akan ho tu ber kan minister zaum tak u pc vanel ruata voina e hun chep takara helai kan edible oil processing plant min ron hon saktura ron kal hi kan lom hlea e vo in hun po hi an han thak deu dona maro cha hun hi akhat ve dar ni ate khwaliana tanna turte ala neya chutiang kara chuan tuna hianin hun min pe a kan lom khop meya tin agriculture department ta ka tho puite zong voina local te kan lo lom em bok chawa tin voina hian hemi Aizawl city oil seed growers and processors cooperative society maka sai dikem an ming hi athuya how to te voina hian an ron tel boka tin headline kotlang try to Falcon kotlang try to te zingen ron tel theya alom om kan ti khop meya kan han soi du chu central sarkar hian state sarkar chau ni lamin central sarkar zok po hian hemi crop production ngor pi alama hian value addition kan ti processing kan ti hi song bol lampang hi enge ni angai poimo chho hle meya
hei kan scheme then khat agriculture and farmers welfare ministry scheme then khata phei chuan NTNan MIDH kan han ti te mission integrated development of horticulture kan ti ate phei hi chuan allocation atanga za asom thum hi value addition processing atan post harvest management atan man turani anti nge ni chutiang chuanin kan thlai hetia nge ni ani anga hral ni lovin processing hi an ngai poimo hle ti kha wena hian kan han soi duwa ti chuan chumi hoi zong chuan he voina kan hon tur po hi chumi hoi zong kan pen na man ruwa pakhat chu ania nagina technical report a po kan ngai thathawa ka soi thui lawanga he mun han din tur po hian hei mun lian lu tu hian ni mi alawa amaro chu bul kan lo tran to na hi a building ngor hi RKVY kan tia Rashtriya Krishi Vikas Yojana kan tia chumin hnuaia chuanin DPR component ti hi omze a chuta chuanin RKVY salni somdi pakhat somdi pani kum a kan budget akan RKVY hnuaia khan a building a hi kan han support ta ni ti chuan a man le ilo te kha chuna kina hei technical report a hian alang veka a petu turina ron petu rangai ila ti chuan chumin huwa chuan RKVY sangni somni pani somni pathum a khanin a fencing te khatiang ang kha kan han buai pui chhole ta a ti chuan RKVY sangni somni pathum somni pali a khan hemi a khol a machinery hi chumi hnuai chuan ruam man na siam ania ti chuan nikum chho khan heng khol hi bun fel an ria trial te po an ron nei to company lamin an ron tia hetlaya demonstration te an ron neya kan staff te kan officer te point demonstration chu an lo ange ni toy oma kan staff te pon an zira tiang khan akal dan tur a tho dan tur hi chu ti hian kan an cheta a tu na yan edible oil kan han tia ei thei chi riak pai thai song bol na mun ania chu wang jon helai mun a hian an tram chi te tinan bekang te ni hoi chi te cho chi te katiang ang ei thei riak pai thai chi sang kha helai mun a hian song bol thei ani tin a capacity kan han ti te po hi tu na chuan a tam viau lova hen tinan heng khol sang hi capacity sang nei ania so tilaya cleaner kam grader kan han tiang te so chu 4 ton per day ang te lo ni ta oil expeller tak ate hi chu 2 ton per day ania ma se hetia lian lu tuk lova kan han tran hian nakina an han kal tuang chawanga heng a expeller te hi chu adang pola da bel theita a capacity khatikhan kan scale up thei don ta ni katiang ang deuh khan kan ti lo chuan mun tam taka hian thil lian lu tuk te kan han era kan han ti ve a ama ro chu a capacity chan ve po kan mang phazo thin lovani kha khan power tam takalo manga a capacity kan an mang zo lo na sa thin box sia a en call tu te tan a operate tu te tan emo sum hai lu na ta na mang tu tan khanin a viable lo thin ani chu wang chuan voina hian heti hian lian lu tuk lawin bul kan tananga ti len zel thei turin kan ti anga tin hemi konga kan han soi du pakhata chu thil reng hi Mizoram pon lampang kan han tin zone hi chuan quality control hi angai khop meya quality control kan han ti chu kong sang in quality control hi kalpui ania hey grading thil howe grading le sorting kan han ti te point in la ka chon quality control measure hote a hober zingami anita ni quality control a basic lu to kanita ni ta khan boina po hian kan farmer te kan zirtir ngai chu grading le sorting ti kan du lo ti hi tun thleng me hian kan engeni au hla hi la ni dewa grading le sorting kan du lo chung chu
international market chu soilo domestic market poi kan thleng pathei don lo ni chu wang chuan kan in enge ni ma kan son chhozel kan du chuan quality control measures a hi kan adopt chhove angai ni ei tur kan song bol le lek phei chuan a fai tur ni mo kan hun ma te a fai tur ani chhuat te kan khol reng a hi tin organic kan ti don ani le lek phei chuan stainless steel ve kan ni tur ani ei voina hian ta hian stainless steel then khat kan mu mild steel tel amani mo mild steel te chu wang chuan organic processing unit te nakina chuan kan la set up ang khanga te po khan kan hria tur chu food grade stainless steel kan nan tia po hian food grade 316 318 kan ti ante khatia ang kha kan man na ngai ani chu wangin kan enge ni tuna po hian han ti tamai men soi zau de don taila hetlai hian ginger lemon juice kha hei hi lo omta hei hi tui tak mai ani he thil hi in lo te mem ka helawa hei kan organic fpc pani tuikum organic fpc le tuival organic fpc te siamania an siam nei a ginger po hi organica a lemon po hi organic ani ama rozo unprocess na hi certified organic process ani lo awangin ta hian organic kan tingam lo ani mo khatiang deuh khan a processing thleng me hian a raw material zong a hi lo organic po ni se a khol po kha food grade stainless steel organic certified po lo ni se heta hian chini ka lo tel don ta a chi ka lo tel don ta kha chi le chini kha organic ani lo chan organic ani thei cholo ni organic hi a khir em ama ro chu aman hi market a chuan international market a chuan alet a tam hi ani ve thung ani chu kan organic farmer te po hi an beidong lek thina a processing lam pang chu lo da thata ila organic thlai te organic thei te hetia ang hi khovelin ala demand don chok tuna po hianin organic hi demand sang to lu tukani hetlai ron kal thren ka te chuan organic with the certification an ron du ta chu kanin englo na turania he thil hi atui em meya indigo ate po hianin an sem ve thelo monile an englawa hianin an beverage list an tel thelo monile kan tia indigo ho nen po hian kan han in bechauta director food an tia chu chan aron phone het lama an ho tu telama kan han bia ka wang khan an ron zot chiang ta ama ro chu compliance kan ti kha alo na sakhop meya an siam dan a manufacturer atang khan bul khan ron tan don ta ni manufacturer heng manufacture tu te hi tu na chon fpc office chan ve a khatiang ang he cottage industry ang dewa kalpui me kha an la ni ria indigo ne na kan han soi dan chuan he hi introduce nan anti nan sector pani khat aizol to delhi mo aizol to kolkata mo khanga khan minlo englo saktaw la kan tia khatiang khan kan operate lawang anti keni chu kan ti don ni chuan sector zong kan flight operate na tur sector zong ata khan an du ta chu wang chuanin a liter a pokha anoi tel kha an du ta ni khata khan test an du chu heta an man zong tui thlengin test report an du ni an hun ma kha thiang him tok eng ang takin nge andina heng ang ti chu a fail ngal floor tile om lawa khadiang khan an du khirlu to ka generator ang capacity nge nei ti thleng me khanin an hredo ta ni khatiang ang kha kan han thlen phak ve theina hian ma kan son na satanga ya ke kan pen chakanga ya he voina he po hi tereu te ni mo kan mitla le kan tumram ne na swang to chuan tereu te ni ma se heta tanga bul kan tan lo chuan buli kan tan theilo mo bul kan tan lo thil lian taka bul tan kha om ziang om lova kan zo lova ni chu wang chuan hei voinan apoi mo em na chan chu edible oil kan siam chuan na tur bul kan tan tak na tur tu na hian hun ni danga policy pa kan ti boka sai hale khozola te mo an han ti ve tan bokma se kha chu mini terote ania hetianga lian tak hi chu
kan la nei lem lovin ka sia kan department chuan tro hetiang lian hi kan nei toim kan la nei lova chuwang chuan hei hi man tangkai taka kan mana kan chhora shiak pai thai ching tu le thar tu te zong zong ina an Tharchhuah an hral na tur enge ni mun rem chang mun tha alo ni boka tin a processor ta tan processing ti tu ta tan po a bung thar kan kai na man ruwa le kan ram tel le shiaka kan lo in to del zok na tur man ruwa ani theinan voina hian he hun hi he mun hi agriculture and farmers welfare department te chuanin kan minister kaltlangin kan commission don ania he hun ron mang tu zong zong teu thinlung takin kan lo lom a cheu ti kha kan soi le ange ole felicitation program hi kan han mang don ta kan khwalian te kan lo lom na hun toite kan han mang don chu mi mang tur chuan PH Zodin Pui kan district agriculture officer Aizawl district lo so mang u ole invite si bai vek kule hei voina nie kan chairman kan pi in na soyang khanin hetiang ang hun kan han thlenga kan hetiang hun hi kan ro man na arevia ma se duwangin thilte akal chak lova chuan hen hei voina Aizawl district khwam chunga hetiang ang edible oil processing unit an han ta hi alom oma kan minister te kan secretary le kan director te anei tu berbul berle mala tu ber an ni awangin thil hote Aizawl district atangin han pek ve kan duwa pimasya ti khanin han raman puisila kan asar ti khanin kan minister hi thil pek min han sakturin DAO Aizawl Lo Neitute pubiram nun sanga additional director hi kan han request a kan director hi min lan saksela kan secretary hi DAO Aizawl Lo Neitute kan joint director Pa-engan pulal eng lianan min lan saksela chuan kan director hi kan joint director pi lalram dunin min lan sakdon ya tuna kan minister kha minister lan turin le Pa-enga khalo som ano puram nun sanga additional director kan minister hi lo lan phut sina thange thar bu ban le kurtai le niyo isya kan ne kan secretary min lo lan sakturin pu la le liana joint director lo som ni la kan director kha thil pek min lo lan sakturin piram huni som ni la katizong mama kan son na chu hey newspaper ani lawa lekhavar fai thata kanya hun reivak lawa chuanin phul puya sonin modern jaggery processing unit NEC funding hnuaia kan indinanga kan kurtai packaging te po hi anal chhoto viau tura ngai ila hi thon takin kan package ve don ani tin hei koi lam bu fai nge pima din hei koi lam bu nge koi lam packaging din ai chu mana kan lo ni san bu hei ya min ti sia thwa chu agriculture hi kan crop poi mo berjing ami hi bu ania anh lâu mì ta đi bu ni lâu mì bu hum ta đi anh ya tu nai hian kan crop tu tama poi mo berzing ami ani lo chan min lo shil te agriculture officer ro kan
poi mo ber ni lo niang engmot ke pon ni se poi mo ber han ti hen soi noi de utla ding ka ria poi mo ber zinga mi ni Mizoram hian kan bu variety ho hi heng hi siat lo hi tam to in ka ria mo bu ban khovela hian sticky rice ron zong ringot po hi phone call WhatsApp sticky rice te black rice te hetiang ron zong ringot poi buyer exporter hi kan tong nok me ni hi chu wang chuanin heti lamma hian kan than har le hi a hum to in ka se khop me kan bu mui i do kong long kan bu ban chi sang sang mo ming bo variety ming bo ge ka se velo chu wang chuan quantity ai hian na quality lama hian kal tam tai la organic kan ti te poi bu te po hi organic ati le lek phase one aturulu tuk mani joha rice min ron pe ni NE local ti hoin package moi tak me hian packet tereu te ke ji khat pot ling lawang ati tu rakha cheng za som kwa ti kharon inda kha kan farmer te ta kan rual ona ni chu te anga khan mo an thiam sa me til ka ni le nga la en po ni se hi ka muwa kan soi ta ni ole tu na chuan technical report kan ngai thadon nga usi mal som kima joint director kan somanga ani in technical report minron pesela thange kan chairman zom tak kan secretary te vannei kan kholian kan minister zom tak le society lama kan how to te department atra kan som te khotlang hui tu local zong te agriculture department ayo in chi bai kan buk chewani technical report hi brief theng berin soi kan tumanga tiang hian kan penghal zung menge ama sain tuna kan omna processing plant building a hi edible oil processing plant building a hi RKVY 2021-22 akan cheng nuai somli paruk point pakhat panga da ania chuan a building zawzong hi square meter za somriat point pasari ani ta hian three phase electric connection po ania tin tui da khol na inchungla makhian litar sang ni da ani bok ani chuan building hian ken telania office oma tin a herna tur dana te a storage ang tele ter Tharchhuah sa dana khol te khami dana tur kha siam ania chumi nuwa chuan RKVY 2022-23 nuwa khan hemi fencing kan area fencing na tur hi kan hua kot lama te nung lama te hemi fencing ti tur hian cheng nuai somni da le ani ti chuan avai in civil works atan hian cheng nuai somruk paruk point pakhat panga man ani chuan tel herna khol plant and machineries chungchang kan soi le anga RKVY 2023-24 nuai somnga le panga da ne kan bulvela kan mu khol zong leinan hian cheng nuai somnga le panga ta adia chuan khol supply le install tu le training in kim petur hian tender manga zon ni in Goose Enterprise te than ania chuan kan khol leite hi kan soyange pakhatna chuan seat cleaner kam grader ania heta hian thai khiak nei chi reng a thian fai thea tin alen le tet azirin athiar thei boka grading tinan khan man ania hei hi ni khata ton level capacity kha ani chuan conveyor kan tel kan hertosa an sem kwalna tur kha thai khiak nei ti fai tosa khol danga da kwalna tur kha conveyor nei ania pathumna chuan screw press oil expeller multi seat extraction ti nia hei hi a herna tak khol pui kha nia hei hian ni khata ton khatvel herban tura beisei ani palina chuan plate and frame filter press ti nia khap kholina atel Tharchhuah sa bol lo omte lo thian fai zung tu khol kha nia hei hian ni khata litar sang thum vel thian fai man tura beisei ani chumi nu chuan oil cake powder machine oma hei hi thai hria kan sorfe to na oil cake
powder siam nakha ania darkar khata kg zani somna tana kg zanga vel powder siam man tura be sei ani chuan soya nuggets machine hi neutral siam chuana kan hriat thiam dan khanita sela kha ton khathini khata siam thei tura duan ani adop le chuan oil packing machine hi tel her chu sa pek nakha omleya ml zatanga ml sangkhat vel nikhata thei tura be sei ani chuan nuggets packing machine hi neutral pek na khol tin kan hriat thiam thei dan tur chuan soi tameila hei hian darkar khachungin pek zariat atanga sangkhat zadi vel pekman tura be sei ani chuan storage tank for oil hi kan her chuasa helai mi hi nia liter zadi capacity ania kan hriak her chuasa da khol na turani compressor hi horsepower 2 horsepower omboka tin electric weighing machine hi kg khatchin buk theina kha da ani bok ani kha kholina kentel ania chuan building te sak ania kholte bun fel ani nuin amang tu turzonna expression of interest EOI hi ti chu ania chuta chuan ni china kan chairman pon aron lam chu tong khan Aizawl City Oil Seed Growers and Processing Cooperative Society te chu hemi mang tu turatan than ania chuan anni hi hemi kan khol ron bun tu kus enterprise tenen me ni riat khan technical training te po lo nei ani to a voine hian electric current power supply te kan nei lawang ti kan lawa electric department lam te po kan base ya kong tran root tran atangin hei voine minan pet thei ta sama lom nei ka sia bi function kan nei zo hian trial run te po kan nei tura dei seila chuta chuan anni training te po lo nei to te ania kata khan kan tichin don ani kan pile pute online ti lai kha kan soidu ani atopera chuan hetiang infrastructure poimo tak mai department ina kan nei theina tura kan minister zom takin ma min lak puina tele voine kan chairman kan secretary ni bok kan secretariat lam ho te min puina te director hova kalai directorate staff ho zong zong ina ba kan lak na azara le kan society kan than chu te in pek na zara tiang hun kanan mang thei tur hi alom kan tak zet zeta mizoram tan chuan mel lung poimo tak anin kan thria kan farmers te kan target group ten tangkai taka anin kham ti pun ngei na dan man turin du sak te po kanan lam na la ni kalome ale kha technical report kan ngai tha toy kim chang tak main puma kiman min ron pe a kan lo me mani ani aro soita kang khan boina hianin he munhwa enkol tu hanti la he call operate tu rian Aizawl City Oil Seed Growers and Processing Cooperative Society te khan ania khan lim hlot ania MOU pay hi chu nimin pia khan loin anon vet law department in anon vet nimin khan directorate aman hol tukin kan convey ya tiang kan voina hianin sign thei turin MOU chu anon pay ta a he MOU sign tur hian kan director Mizoram Sarkar lam ayo in a department lam ayo in kan director pi van ram thangi pi van te kan so manga tin a society lampang ayo in u long kimamo kan so manga ani pani hian helai hianin ron sign sela a thangi eng mo request te khan nimin pia khan an ron neya e ama ro chu a tep ter de lek to un po tin kan han soi ho khanin EOI kan float a kan da ba kha chu thil thar em om love ti kha ani boka chu wangin e yam sai me thei tura ngai ila kami sai na hun khai lo mangangu chumi nu chuan an sign zo chuan Aizawl City
oil seed growers and processing cooperative society te ai o in thu sai turin som zui ngal lo lo nge bên hi riat ra không ai department IO witness to u simal som ki male episode in pui kan deal te kan lo sai sak ha tok se kan society IO witness to pu ngur kan sang sai lo le pu ala ramoi te kan lo sai sak box la sumi zo a chonen kan director le kan society chairman te kan en hemi kan MOU he le na box la thau moya Dia tak mana dia punya. Jadi macam kan kalau ada dua mau. Mau ya, mau. Alam kalau kita kalah, itu lah cuma. som zui ngal menga anni hi helai kan din chho atang lai po khan anin ti ta tu me me a khol de po hi kan du tu sam kan thana ni India ram hun rang ranga kan kal kwal nalama ei thamera kan sia da ni te ti hial thean nia chu wang chuanin tender kami EOI kan han float po khanin an ron changa tin an mani lo khu chu ron chang khan om tat lo me a ngai de po ye thalo rum rum theya chan chu chang tu pakhat chu an om hi chuanin sarkar dana po hi anin ari tender le ani emo chan le wang thatak an mani pakhat chu ka thang kan ni ti po kha thang tu department mo kha ni zok tlat me ni pakhat chu in an chana kan han pom hian chu wangin he veina hianin hetlaya MOU sign thein anni hi an lo oma alo mom khop me he po hi anin enge ni trong moi lo ni lo sela rol na kha rei to chu wangin anni nanan kalpui tur po hi lelam taka chuan ngai atha ang reng riawa
chan chu tak tak kal pui tum tu ani na lai te po kha nge ni alam de rot me ya chu wangin when MOU kan sign thei ta hi alo mom kan ti khop me chuan hei program chi ta hian tar lo lang lo mai la thu soina hun toi te lo peng u alo mong hle mai vinni e tiang hun anan mang thi hi ini society kun na thok tu te ai o society ding kanin ti a chumi wang chuan wene hen kan thla muangin an long hle mai a masain department lama min foi tu kan chairman te le kan minister te kan department vinni local khom zong zong te tin ka kut na thok pui te kan society member puite wene hian min lo en vele min lo se ha tu te zong zong te ne lom thu kan soya chumia kan soi mai me lo tur kan pathian min shuai tu ton hun min thlen pui tu ne na hian lom thu kan soi ani wene hian soi tur tam le mai ma se thu toi te soi dan kan han zir chak mal do nong nong nga he ke ni hi kan din kum hi kan han soi do lo nga klemin kan member te ina an lo shet ve ta na han soi zok du kan han ya kum sang khat kum sang ni som ni le pakhat khanin he society hi din na ni a isuan kan han kal deta farm and society ate in registration kan han tuma ma se arem lo engomote novin alo rem lo chawa isuan sang ni som ni le pani ni ni thani khan registration hi helai cooperation a hian kanin tifel ve theita a solai chuan thil han soi du kan han na ya federation angin rampung hop kan ding masa chu Mizoram OiL Society tin kanin ming kan han na ya amaro chu cooperative lamatangin federation te inni lo chuan Mizoram hopero he chu rem thilo ve min han ti sakta ka khan Aizawl city in min han kalpuita ani tisun tu na hian kan member te khosang sanga tanga ke mani membera ron in ziak lu ta te hi mi sanga le zali le somser le paru tun hen no mani isun zia lu lo tun na hian kan secretary ten hena hian ingmusat omboka chung te ro chu kan soi vek hilo menga a thange chu chu kan han tobul dan le thil ni phung ani ya isuan theitu kan han chua hei hemi shiak herna khol kan han boi pui don chan tir hian agriculture head office akatlan lu ta pusoma tuna champhai dio ka soi so long chumo ani khian min lo dong songa kalom hle maya ani na tak chuan he tel her chua hi Mizoram mi pui hian kan huthiam bok lova helai department tipun attention min nui zat devane karon tlak lu khachuan isun puso mo hovin tilgan han soin lat lata chuda chuan min phur puin ro man na min han nei pui chawa isuan kan member te hena te kan han soya isun theitu kan han chu chawa isuan hei tuna hian kan fuai tu thatak tak te kan han naya wena hian kan fuai tu then khat te kan zawai kan ron kal theilova wena hian TV a demo hei channel YouTuber te hne na rang ta pon allo ngai thawenga heng hian kal rem chan na kan han ngai sak deuh maya nimin lam khan kan omna hol do thenga hi kan han ngai tua kal vak chi kan ni donin kan she lo bok nen thuai tu te deu kan han kal khom ani a tulai chuan kan thuai tu then khat te voina hian han din tir zuk ka du chewa kan kim vek lo deuh na chungin voina hian min han din sak zuk sela a thange kan thuai tu
ke ma ni lama tanga rong kal te loading te so lama son o hele ti khan kan obi chen khat te hi dam lo na wang te man rem san lo na wang te non kal thei lom lo boka kha kan don present thei ani ti chuan vine hian kan zinga a san pa deuh taka kan han som deuh kan han na ya hubena kan ti maya ke ni chuan state project manager PMFME ami chumi chun min ron ho the lo tel vete kan kal kong se ta na mizoram mi pui ta na hian in nang po ipoi mo don hei hi ro man na te po kan han nei howanga kan han ti ya anni te ne he kan han ti khom thina chung ta chu mi ron tel sak thaya kalom hle maya ti chuan vine hian soitur tam tak om mo me kan department te he na hian voi tam tak kan han leng lu ta kan han len lu atanga thla ni thla thum ani chuan kan khu har zui box ya kun na thok tu te lama takin thlai chin hun ani min ti min nor ve na sa box ya chuan kan shroi tu le kan ho tu te kan han nor let ve a than hem ngai takin min han ti sakin min han ro man saka chuan ke ni kan han lu tho viu rolin don som dan te min lo thiama kan lom hle ani ti chuan vine hian ka lom na thuruk le he kan society na kan lom na ber mai chu kut na thok tu te tu na hian kan pi le kan pu tanga kan tha thei mi alo vairam hoina hlok zo ka an lo chin ke ni pona double la kan chin thei tur hi ke ma ngei po hian vaimim ka chai ni hoi ka ching to a an cham ka ching to bokani chu chu kum khada ka voi di ka thar ve ve de chumena ma son tuna hian kan kut na thok tu te Lo Neitute ma khua hi he edible oil shiak kan her tur hian thil zang khai tak an rel ro kan put sak don nin kan ria tuna hian ke ni huan kan ei zom na tur hi kan ngai tu lo kan kut na thok tu te om ze nei zo ka kum khat chu kan Tharchhuah om ze ne kan kalve thena turin tin ngai tu na thu tak kan ne ya akuma kum kan bei ve thil dang po kan ngai to lo ai zol kan tlak lu thena tur te hen kan hanin ho nok kan hanin ho nok noka chu tiang chuan office kan dom dor thina ni voina po hian put bengin society kan la ron kal department tele sarkar lam kan hroi tu ten hei po hi min chom chok zel turin in hnuai in fa te na thok tu tur te hi min hai sam lova kan deal ma po kan ngai min ngai tu sak kan deal tur po in shit sa karinga chu wangin kan khol po hi kan duanga changklung hemi lo deu po hi kan laron deal duin kan ringa tin kan building po hianin soitur tam tak kan neya na kan tho tak tak don chuan ke ni hi khoi molai kho khat in hlom khom mai kan nelwa tuna hen district sang atangen hruai tu kan neya branch unit angin tin tuna hian kan ding thu mai ni chu wangin vene hian helai ron kal khom mai te hian rang ni pui te ai hi kun na thok tu te ai hi o kanin ti ve chu mena wang chuan vene hian phu takin venne kan han thil ti po he kan ron ti ve ni ti kha kan han sui ni sengin soi tur atam sia masi ka soi vik to lo mai nge nakin lama he kan khol chung sanga khan ne kan chairman khan ron soi zok to khol rang hi akumakum kan lo en ve ya chumia chon he put khol ho hi an still an ni phung hi kan han zira kan mi da tlung de bera chu da chuan heng te po hi kan han in advice no ka kan ke kan lo pen ve na konga kan zan khat thil ti mai ani lo zia akumakum kan lo be ve ani chu tiang kara chuan department te le sarkar ten etianga ram me puite thil pui mo in ron ngai to chuaka isun ke ni pon kan del ro zong kan lo nei ni ve tuna hian kan han in sui khom hi
kan lo min ram mi phui put na thok tu ten thamong takin na an thok tawang ti hi kan han denga chu chu kan han soi thei chun ni sangai ka lo me lo mo me nhảy kan han din tir ta zeu baka falcon khotlang try tu te village council lamte NGO lampang te voina helai min ron tel pui te kha khoi takin handing ve reng te u alo mo me khan ni china khan MOU ko kan sign na eng tak sign ni moti te kha in lo ti me the ya chiar tak chuan han soi kherlo mai la atlang pui zor kan han soyanga tuna MOU kan han sign kha kumnga chung tur ania kumnga chung helai mun ha hi an hmang dona ti chuanin user fee ti hi ve a user fee hi a building an man te nge ni a call na man ruwa tia angan man te kha ania chu thlakata cheng sing khat ti ania amaro chu kha half yearly ya antina tharuk hlomin tharuk kan pe ang an ti kha chuan ta khanin 5% kha rebate kha ve a tin akum khat lo kan petlang an ti kha chuan 10% rebate kha oma kha thatin ni som ai tlai lowa sarkar a chhun du tur ani a ta khan ahuna chundu lo chuanin 2.5% of the monthly rent kha penalty ve ni tilai kha kan han talan masak du chuani a ta chuan a lesser kan ti chu ho tir tu le a ho tu mang ho tu te mo phur na kha ve neu boka lesser ina ti tu rakha chu kan department ti tur anita a khami technical support le training kha hemi lease period intern ni chu in hi ni ta ni som hi thariat hi anita anga aren than chut nan chuan thathar anga te po anga I thei ome kha technical support le training kha a first month chung kha chu department mo phurna ni ti kha hretai la kan director te DAO te po kha ni kha hand holding kha kan ti angai ni chumo technical support kha tin hand over huna kha na fully functional turani ti lai kha omboka voina hian hemi function zo hian fully functional ti te po chu trial kan nei tura ngai ila tin hemi ram chungchanga te building chungchanga te revenue mo taxes mo chia choi tur ang kha khang kha chu department in choyanga maro chu hemi enge recurring cost kan ti electricity water bill kan han ti te khatiang te kha chu mang ho tu ina atum tur anianga tinenga moti chiat engot lo chia kol siam that hau tak lutuk lem lo mo khatiang siam that ngai kha chu mang ho tu in atumanga tin helai hun ma hi fai takin an enkol bokang kha aza vai chuanin kan han sai lem lawanga tin an final product a hian GST te engeng mo khanin applicable langa processed thil reng ai chuan taxable ania fresh form ani ero hi chuanin om lem ri lawa khatia ang te po kha amang ho tu te tum tur ani ti te khatiang kha toy te in tlang pui zor kan han tar lang ani chu ole tuna chuan kan khwalian kan minister zom tak PC vanal rota adu zong te soi turin ilo so mangu chairman kan secretary ni mok le kan director le department kan tho puite venia falcon village council how to ten nian troi omala le mai in venia kan partner tharte aizol city
oilseed growers and processing cooperative society te hi alom hle maya movinia hian kan rama Mizoram sunga oilseed herna chuan ala chang tung ber ome ti thei tur jingami ahonna kan neya lom om tak jeta voinia hian program mumal tak nen kan department how to ten buat sai hi adang daya lom tak jeta ni ti kan sei ma sadu ni hey kan rama kan farmer ten in thange kan chinang antia an boi pui thai chin turbi ko an thel lawa tun sarkar thar lo pianga chuan so thing te ni hoi chi te beliang te an tam te cho chi te kalpui ani chome ka abik takin beliang ni hoi chi le cho chi te ko tuna hian kan department in farmer tam tak ten chin tir meka chu a market ne na umzui zel pon nia wenia hian kan farmer te tan po ko le eng chho zel ning ka ria department thok tu te ero chu kan rim viau chawa kan ha viau chawa amar tu kan farmer te tan le kan ram ta na kan thorim na hi aloman chu atakin ladong filo mai la kan ramin ma son hi chuan loman nong tu kan ni vek thodon ani wenia hian hetiang coal industry kan ti mai anga kalpui le enkol hi thilolai lo khop maya kha kan ngai chator technical report te a building second tour te central sarkar na kan donga coal len tu te kan donga tiang chuan ha le takin kan lo thira all seed growers hun thang mi Mizoram hun thang mi te point an lo tak lel ve mem ti te po kha report kan ngai thla kan donga wenia hian he falkon huna kan hon hian wenia kan hon hian ra thatak mai chua se kan duani lai falkon khotang le a che vel mi te le mun dang dang mi te point lai mun hi ron mang tang kai nge se kan duwa kan farmer te tan in hala thing ani then turin wani hi ni chin chia tlak ani nge kadu tak me wani industry en kolle din hi olai lo le maya nakina kan hemi enkol tu kan society to hian har satna chumi huna chuan kan ma har satna lo thengani point beidon san mai lawa a solution kan zon zela poi mo khop maya khol thilani awangin chethei vekania amaro chu chung chethei alo chiat ni alo khen point har sana kan to kani point be dong mai lawa malam kan clear kan be choje la poi mo leng ka hia ei industry pa ngai te sei thami pathum lai ka sual chok ve tawa abuai tha kho maya khol phur khen te khol phur khen an phur khenga fitting tu te no ngai company trengin an lo mi khwala ti khanin an mani khol mamotu zok service mamotu zok kan ni chuan lo biak thata ngaya sum le pai company cha ron tir po ni se lo duata hotel tha te lo khen tir ka ti ga lo en kol kha ngai ni tu wang chu na hau tak ji ka hia when ye po hian kan en kol tu en kol ji tu te kan cha du cheu chu do thei
hin nel te po poi mo le do na ko en ko hi na mai lo le society kan nia Amul company hi December song poli sang ka ko somli por ko din to ne voi ni a hian an company cooperative society lian pui mai lo ni to an bultan na chu alian lo ni ya te ve le ni amor chu chu tiang te ro te tang bultan chu voi ni a chuan ro pui takin khovel fiat po cooperative society ming thang an lo ni the ni chu wang chuan he kan call and call to kan partner kan tho pui tur te po kan cha du cheu chu hei to chhor kan farmer te tan le kan ram ta na helai call in ko thi hei to lo chho ji turing ka du chewa ar sap na tam tak te po pal tlang ngai lo mang kum nga chungin kan hanin rem khotanga kan en kol than dan zirin department point mamo bel ngai te RKV way trang te point kan na dap pui zel cheunga tiang chuan he wenia aro pui lutuk lem lo taka kan hon hi nakin aro pui taka alo la par chu then turin wenia hian kan som du kan cha du bok ani kan tho pui te ni kan department te point tuna hian ma kan chho me ka he tiang ni lo he tiang dang te po hi kan farmer ten an mo ni chuan kan la tibel zelang kan mo dana zir zelin tuna hian ro hanna kan siama sarkar chuan so thing kan buai pui ema so thing market kan buai pui na sai ema an next sai chuan a processing a kan lu ta processing kan buai pui le tan me kan ya tiang chuan kan farmer tena an mo ang zel hi sarkar chuan pe ka tuma chu sarkar din na chan te po nianga sarkar anga kan ti tu te po niang tiang ko a chuan thei to chuin ma kan na so zelang ti kha wini kan sei tel du bok ani wini a hetiang hun lo mom tak mai thleng thei tura kan department lama thok rim tak tak te wini a hetiang min chop chu sak tu kan thok tu kan officer te le thok tu dang te po atop nan chuan an chunga lom thu kan sei tel duwa hetiang thleng thea kan om hi thorim na wang liu ni ti kan sei duwa tin kan falcon VC te po kan cha duwa min lo en kol puila en la ya in ram chunga hetiang yang call kan han din alia an kol na le ve hin na ko ate po min lo tho puya min lo work je tu point kan VC te po kan som du po kan ni wenia hun hang tu dang jong te wa chuwa lom thu kan sei le ni ro se ka lo me vậy nè hôm đấy ta cắt ra cần nó gọi quy tọ edible oil processing plant hòn nó hòn lệ thành son nó hòn thắt cần mang thế alom ông cắt thế mày lom cho soi nó tổ tâm ta có ama sabara chuan pathianin hòn thắt min pe ka wangin lom thu ka soya kan minister za om tak in dai lo em hòn nó tak senga voin hòn te chief guest anga mintel puya oil processing plant hon nate minne sa wang hen lom thu kasoya tin ama aron toy om tu jong te chunga lom thu kasoi bokani tin kan administrative department lamatang kan secretary in tel pui thea che te hial min han lak sakin pon min man sak thea kan loma aron zui tu kan under secretary agriculture te le kan staff te chunga polong thu ka seya abigin kan secretary hi kan sei duwa oil processing plant ti tur hianin kong thui tak awama hani bun pialama hianin EOI te kan han ti zo ko DWAB meeting te minne kuya ama chen na noya uluk dawin kan tia eng amo kil kan ti mai ang po ani hian min chul man sak vekin tin law department vet nge ngai thilania chung to te po uluk takin atia law department po thei ang to ken system ami sunflower oil te ayeng te khan pe na kan nga lut to kan nga zia chu an ti chungin rei lo te kan ti zara vetting min ti fel saka voin hun hi kan theng theya alomom kati he ni tin
Directorate le Aizawl District atanga buai pui tu DIY zol le Directorate Planning le RKBY lam section 10 nimin lam atang buai pui to hei thutheng te sofa set thilram chang ang dokan te ko thenom maya ho tur te an zonga ho tu te ho tir tu te chunga lom thu kan sei tak newa heng ang an inatanga an hu chwa te hi engema khempal engema pa om thei ne amai ro chu OiL bin hal taka min ho tir wang hian an chunga lom thu ka han bik takin kasaya india wai zol te anin peng na ro puya trial ran kim anti zo nimina to ko hi sit arrangement well hi in ko ta ni ti in kan han tia uluk level pai takin thuna no am tak noya kan thu theya aran te hi he trial ran nei tur kan nia om lo ala oma kan join director kuma singa te kha electric lam te ko bia ila kan ti hei pel pai takin chia anti chungin room anatang electric current power supply thatak min pe thaya electric department chunga ko lom thu ka sai do ka voina local zong hei kal kon vc te be sei lo tak main vc de member te pangalai main min ron tel puya nangi ko ai apuang Tharchhuah Eirawngbawlna Tel khol a lotin na tura hian in kota thil tam tak aim hatani mo purna lian takin nei chu thai Tharchhuah ko nga OiL nei Tharchhuah ko nga le Lo Neitute na heta tanga an tha an OiL seat an tel an tram te ni hoi te hei bekang te po a her the chi sulai song aminga in tlar dul maya tingang zong Tharchhuah te kha hemi khol pana an her chua product thatak le saldon po it tak an Tharchhuah nge ka beisia tin heta MOU kan han sign poi to agricultural processing plan te lan chon na kan nei tur te Mizor Aizawl City all seed processing cooperative society te chunga lom thu ka sai boka hol te le a building te po mun ma phil phai taka en kola chei bola hol te po thataka harena tho chwa tam tak arana tho chwa tam tak nei thei turin du sakna sang ber kalan boka he edible oil processing plant hi kanram kun na thok tu te din chwa na tur da thil tang kai tak ani ka be seya mang tu te pon thatak le uluk takin enkol zui se ti hi kadu thusa mani kalame ole tikhan kan hun chu kan zawa trial kan nei do na thil pakat heti lam kan partner te ka kan progress partner te ti ve me te kan mani khanin ngen ai lang lo hey yellow mustard ani bangin 300 to 350 oh 300 boy ka kachu product value de ani kha helai hi fopar ahena lo lu ta mo ta chon helai hi squeeze na screw press ni screw type in avio type here ai lo ta ti ta hian oh hey heat da peta ta hian ama saberi ta hian akulix ta eta akulix mu a hian khuda kon pam khan ni feel the pressure heavy here do na tur ko kan fa du ai tu na lo ka sa ha o hi OiL ke ka oh an tram ai fi ran ai nga wa ko ti ka chu ba ka ai ngai ni are again
purpur thei lo ni oil spiller ani wang khan aron la chu ai a filter le ta Hey, ta lo sa ka hi. ta gun a ta thang en ta ku pamin a pam le ta chu ai filter le chu ma ka ko dia dot zut mai ne pressure chuan ya ko la ngai ta ni ya ko fe ngai ta ka hian hei tu le kim te ngai hianin am lut le ta ka chu ta chang in feeling ten ka alo lut le ko me la lut ka to khat le te ka bana just ta chuan 500 ml in ka ngaron dia hei piston angin ya sangte kha hei pneumatic machine ani pneumatic switch mangania air pressure mangania mo chuan air pressure hi adu to garong kholanga atok mai do na chuan OiL ta hian oma he te pam phei tur khania pam tur kan na nei si lawa ni zana kan her sa kan bum lok ta demonstrate kan du ve sia a chan chu he mi khang her tur ko adar kar te ni zana padar so ba kada kan ho ai changin current fluctuate te nom china kan test chin lo ang mo test chinang Sante ahiam se ni avoi khat na go ro he choron digle de le to hey tui botol ania kan na li de lo ke ni chuan osi saute kan thian pa ne kan vadi la din lo le pi re ma hey 500 ml dani voi khata hian khati khan a khola in oven ni lawa Ka 500 ml ting lo. atlingang a chan chumo he lai ni hian ka te to wa 500 ml na tam tu set thei me lo mi set thei ve kai helai hi set na ni hi tia ti se ya tia ti mai khan en ta sangte hi claim man petam de lek sin te claim de no a chan chu a corresponding englawa khan an englo thi na mo ti khan da chin te lo ring lok nge liam tal takin sangte la englo le chin te la increase le de lek chin te kha tui botol englo hi nia automatic pon ada thei ta hemila hi helama kan da chon automatic in 500 ml ni che khan amain ain off thaw hi ra ve ngai lawa moro ruak pan hi vel ke ngai kan recovery percentage atam bak lo kg buk na kan nei lo mo mane englawa tanga kan ti chon kg khatlik le kan mani an mani te ngan ti kha chon mo 25% vel te po kha atheng dor thea a tha ka eng lo to tro te yang alom ron diesel do no mo he asia tol tu kha automatic culture sa nga ya san chu Rim ka lo nin.
a sor tu hi a chak sia filter hi nei ngai ni ta son om chunga son so mi chunga son a filter that lo chon ha a cloudy tam mo o di kalom ente chunga son mo ta hian plate filter sang chi kha chung khon ku em sia ni kan ti chhuat kha eng mo ke som bi kha khan sang e oil kon te chhuat kha mani try kan mani kan trial ka chon 20% well 20 to 25% te 22 well oh percent hey heat press ni mo cold press kan dua jinga pulo ma hana sai so la kan du tak zong kan quotation ka pe thelo private lo ko dor pe lo bill system ka pe lo ti tlat mo gujarat pa ko na ko da pa ko kai ne the thawa ka ju ya oh ka additional kan nei lo chuan oh nuggets sabi neutral kan ti abo eh za se lo men le e mo tu la pai ni pai lo thi lo oi la la kan han ti chin hian mo he ai kan ti to akang achan ning chi na o aron ut ka chuan o bal maya o ai fe kan ti chuan in hi atira nem mai po achung mi chu ram repin ron amang achung do mi chu mo a supply a nem nei me ni tha hes ni lam hi kan berna nu ni mo purwa cho chin ya tu nan her hi hei hei an hi ram fuang kha oh minister hawan ena a fum kan ti meng chu asata wa helam siri kan nang lo le don mi kiram din helam ta kan sui lo ma hei hi mo an tram an hera tu na kan video an khan Nutella OiL ron chu Nutella siam na tu Nutella kan ti maya nugget sa kha soya nugget sa kha a hiar bol na tel ang kha ani mani khan to mai trial ron ran ta hian hei trial ron nei tu de khan arroin an lo bar maya ho para hian Eirawngbawlna koi phia Tel ang kha hei tui hi he em maya to mai ni tui hi Pa-enga ti khan overflow tu rania a mai nen tinem tu ra adjust tu nia chu wan khalai kha kan thiam lo chun ta hian hei hi ta hian enge do ang ni na siam the ni khami ang kha siam lok ma sai la kan thiam mo kan siam nu khan tian anem tu thei ta blender ang chi de ti hian tian kan tinga khami khatan kan bar meng kan tia aro bar chi ji jang khalo ni lo mo avir pu mixer machine ni hei chu rei lo te mana ti chi hemi apa ngaya nia tilting type hin omsela her din thei khadi se thamo hei claim in a sophisticated dewa hela hian hei achu englo Nutella siam na ta hian aro ko ran achunga a contact lai tak chu esa englo ss tur ania mo chuan ti khana lo nia mo hei mo exclusion machine ni mo exclusion ni again a herta ni hian shape of the how done a press ni ta kha ni mo to me ni chu lo hei chu lo akifai na hei atu hei falcon bazar seat farmer market seat ania tuna hian kan minister te an lut kualan en vel ani kan mong hian hanglai chak ai te an zuara falcon hospital te katlo hal dona ti hei kan muang hian farmer market seat hela hian ziak ko maya Department of Agriculture
อันนี้อาชักก็ไม่ให้ไล่เห็นสกายเต้นโลจัวละกันห่วงเฮียนส่วนเนี่ยช่วงแต่พอเห็นเกมมาส่งชูอันนู้นเริ่มเวะอย่างงี้ก็มาเต้นโลดาลูเตะเฮโตมาโต้เตะเฮแต่มาจะปุยบกบอลบอลไซเบสัมจกคู่แต่ทิ้งกับปุยเตะอันรวมแล้วไม่ให้ไรมุ่นมาชูให้ตัวนักเรียนกันปูเตะอันหัวหายโดนตัวทั้งลำบิลดิ้งเห็นอยู่ทั้งลำอาเฮียนกันเข้าตู้กันปีเตะกันปูเตะเข้าเนินเฮียนให้ไรฟัลก่อนมุ่นตัวนักเรียนจบหนุลำไหลดาร์ขัดเลสันเวอันยาดานี่เวลาโปรแกรมแล้วนี่บ็อกเซียกันมินิสเตอร์ยันตัวนั้นยันสิบายเลยลายให้เมื่อกันนะบิลดิ้งครั้งละมันเอ็นเซลอันมาโมจงเตะมันยังโซยาอย่างคันก็เห็นอย่างเงี้ยไซน์บอร์ดเตรียมกันเตะก้อนซุยนี่ก็เสียเอาเลยกันลงตัวกันควรเรียนจงตักไหมอันมินิสเตอร์จงตักไหมกันลงตัวกันตายเฮ้ยมอเตอร์เองก็มั่วซัดกันน้องมาตัวนี้เห็นagriculture แล้วฝั่ง department เตลไลซ์ใช่ที่เมื่อบาดเนี่ยมอเตอร์จะพ้นตัวรังไงแล้วก็ส่งข้างที่ไลที่เจ้าขวานเนี่ยเฮ้ยเห็นนี่ก็มั่วซัดกันน้องมานี่กันมินิสเตอร์ข้ากระทรวงข้านมุนดังโปรแกรมอันนี้สำคัญด้านนี้เวลาโปรแกรมมันเนี่ยกระเทียมข้านหัวมาง่ายเสียจุดเทียมช่วงนี้เห็นกุนทกตู้เต้นอันจำเตะเงี้ยเบกังขัดยังโชว์ชีเตะกันเราถัดส่วนนี้เห็นเตลกันลื่นโตเดลต่อโดนติดข้ากันทำสักทีโดนเลยเตลดิกตักไม่บุลาคนนี้อะไรเราเตะอันเฮลจูจุงไม่กันติดข้อที่ฮันกันพูดเตะอันนั้นเขาต่อบกเนียนกันหันถูกโตกันละมินแต่กันปีเตะagriculture director กันปีเบลอันนี้ฮีoffice โซเฮียนนเลี้ยงเราอัตยาเฮลัยกัลโซเฮียนอะไรoffice อะไรกัลเปตัวรังอะไรที่ตัวนักเรียนดาร์ขัดเลสันเวเนี่ยอาทิตย์ขันออฟฟิศแล้วลอยลัวตุ้มมันจุดโทนะโอ้ตั้งไม่อะไรตุ้มช่วงบิ๊กเลยช่วงแต่กันมูลาเตทิ้งปุ๋ย refreshment ตุ้ยตักมินชอบตู้เตอันเนี้ยแต่society ลำช่วยตู้เตอย่างขันเฮลายมุนฮีเจ้ารามีปุ๋ยเตนะ vital กันโน่เห็นตัวนิดอินาหลังอันนี้เตลไว้เนี่ยเสียงช่วยกันนี่โดนนี่นาหลังเราปุ๋ยไม่ให้โค้งได้กันทีเดียวพูดต่างอ้ก็ส่วนอย่างคันอันจำนั้นเฮระอันจำจีเตลเราช่วยพูดงาละคอยดังละมังไอตัวเราทิลกันนั้นทักเดือดงาหรืองดไม่นี่อันอย่างคันมิโซกุดนาทกเต้นอันจำโชชีอย่างเงี้ยบาดัมเบกังกันลงชวนนี่เฮลายไวรามาเตลตัวตักกันเลยเถอะค่ะไงทัดทักมังเราเถอะค่ะเฮลายเฮียนเฟรชตักไม่กันทาร์ช่วงยุงเทดอนกินอาฟูกันที่แม่ส่งที่โซสังหะโจทะลุตุกไม่สังหะตานะไอตัวทะลุตุกดิลสังหะเท้าอันเฮร์ดิบเลี้ยงที่ข้านันเป็กกรัมเตะอินอัลตัวลุตุกันจูบจูชัดตะวังขัน
tiếng hiền với nhau hôn cần mang anh hãy hé lại hiền